Zdravo, dragi moji. Mnogi pitaju, ma kad će ta pita više, kad će taj burek? Pa evo, konačno došao je na red burek, a usput napravit ću malo mantija. Za tako lijep i atraktivan obrok zaista ne treba puno artikala. Odredio sam za početak pola kilograma brašna, 400 g mljevenog mesa, jedan crveni luk i pola litri tople vode i vješte ruke. Krećemo u akciju, odmah ćemo dodati ovdje, ne skroz pola kilograma, nego onako malo ćemo ostaviti. Ovako. Dodamo soli, malo ulja i voda mora biti topla. Ovdje je negdje pola litre, pa ću lagano to dodavati. I sad postepeno dodajemo još brašna. Sad dodajemo još brašna, ali sve postepeno. Ovdje je već pola kilograma upotrebljeno, ovdje je još 150 grama, pa ja mislim da će biti dovoljno. Sad ovako dodajem ponovo okolo brašna i prelazimo na ručnu obradu. Evo, smjesa je gotova, pogledajte, ništa se ne lijepi za ruke. Ukupno je potrošeno 600 grama brašna, znači bit će dobre 2 juhe. Evo, pogledajte, tijesto je spremno. Sad treba fino ovako ostaviti i da se odmori 15 do 20 minuta. Idemo raditi, evo tijesto je odmorno. Samo ga ovako malo izvaljamo da mi odredimo dva dijela. I ponovo ga odmaramo 10 minuta. Dok se tijesto odmara, ovako morat ćemo i luk pripremiti. Njega treba sitno baš isjeckati, to će meni uraditi moja sjeckalica. Da se ja plaho ne mučim. Luk je fino isjeckan, treba. Dodamo meso, ovdje je 400 grama mljevenog mesa. Dodamo sol, biber, i ovo ostavimo sa strane, pokrijemo, idemo dalje. Drugi odmor je prošao, sad treba svaku od ovih malo razviti. Ovako. Nauljimo. I ovako prekopimo. I ponovo pokrijemo, odmor na 5 minuta. Prelazimo na razvijanje.
Ove naše male bureke odmah ćemo složiti u tepsiju. Neka oni čekaju dok napravimo mantije. Fino namastimo ovako tepsiju i poredamo naše male bureke. Sad pravimo mantije. Više samo ovako fino oblikujemo kuglice. Evo i mantije su gotove, sad treba njih složiti u tepsiju. Sad sve na kraju malo uljem. Eto, dragi moji, sve je spremno za rerne. Rerna je zagrijana na 200 stepeni. Evo, dragi moji, gotove su i mantije i naš burek. Sad ćemo odmah da zalijemo našim zaljevom. I poklopimo. I evo ga, finale, sve je gotovo, pogledajte. Sve je fino već mekano i spremno za posluživanje. Dragi moji, ja vjerujem da ovo miriše čak kroz kameru. U svakom slučaju, evo, vidjeli ste kako ja pravim burečiće, bureke i mantije. Sastav je isti, oblik drugačiji, svejedno, okus je fantastičan. U svakom slučaju želimo vam sve najbolje i probajte i ovaj recept. Ćao!